Namuntlha hi vulavula na Mama Bella Lubisi. Mama Bella Lubisi van'wana va lava hi khutazaka hi ku hi nyika nhlohlotelo hi ku vulavula ka vona. A va vulavuli ntsena hi xin'wana na xin'wana kambe va vulavula hi leswi vona va nga hlangana na swona. Leswi vulaka swi na ntokoto swi tlhela swi hi khumba. Va tsala tibuku to ringana 23 naswona va tlhele va va muleteri aswikolweni. Sweswiwa hi laha hi titshegaka kona hi ku tiyisisa leswaku va kona tindhawini kusuhani ka hina na ku tiyisisa leswaku hi kota ku twa no dyondza eka vona ku nga ri ku lahlela thawula kambe ku tiva leswaku hawa xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona. Mama avuxeni no mamukela ka Munghana Lonene FM. Ahe muhaxi na ku amukela vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM. Mi pfukile? Hi pfukile hi vatomi njhani n'wina? Hi pfukile ma tiva na hi khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika woho. Ma tiva mi saseke njhani? Ai na mina na khensa ku va ni ri na muhaxi wa psembze. Na n'wina. Mama ku na swo tala leswi kumbexani hi nga swi vulaka hi n'wina loko hi languta profile ya n'wina yi na mapheji yo hlaya kambe ku na leswi kumbexani swi nga endla leswaku mi hetelela mi va un'wanyana wa lava khutazaka vanhu loko vulavulaka n'wina ni vula motivational speaker hikokwalaho ka yini mi fika ka xiboho xa ku hlawula sweswo? Mina loko ni velekiwa ni ri kotsa ra manana Emilina N'wamabuza na tatana Josiah Xirindza. Yeah. So eka vana lava va ntsevu a ni rhandziwa swinene tanihi ri kotsa. Ina. So loko ni va ni ri exikolweni u kuma ku ri vanghana lava ni tlangaka na vona ntsako lowu mina ni nga na wona a va na wona. Se ni sungula ku riya ndleve ni lava ku tiva ku ri kahle swiphiqo swa vona i yini. Ni twa ni nga twisisi loko n'wana wun'wana a ni byela ku ri vatswari va yena va n'wi ba, a ni byela ku ri vakokwani wa yena va n'wi khoma vusopfa, a ni va ni ri ku tivutiseni swivutiso swo tala. Se loko ni ta va ni hetile ntanga 10 ni dyondzela vuthicara ni ya tirha eTVET college, swiphiqo swi tlhela swi sungula. Vana lava a va dyondza kahle va tsandzeka ku heta, va tsandzeka ku ya emahlweni hikwalaho ka swiphiqo hi xinghezi hi ta ku i domestic violence, hi Xitsonga hi ku i madzolonga emindyangwini na gender based violence. Se swi ni endle ni lava ku tivisisa ku hayi yini xichunxo ku nga va yini. Se vo tala a ni va pfuna and a va kota ku tshunxeka va phofula. Se ni swi vona ku ri swantswa ni nga ha tipimeli atlasini kambe a ni ndlandlamuxe hikuva ni tivisa tiko hinkwaro ku i yini madzolonga emindyangwini, xichunxo i yini gender based violence, hi ku hi yona yi sivelaku tipakani ta vanhu ku va humelela vuton'wini. La Afrika-Dzonga va swi vita xingungumani gender based violence, futhi swi sungule ku vutiwa xingungumani loko se ku nghene COVID-19 va ku hina xingungumani. Se na gender based violence yi va xingungumani xin'wana lexi a xi ri kona hikokwalaho ka leswi kumbexana a swi humelela etikweni ra hina ngopfungopfu hi nkarhi luwa wa COVID la muxanisi na muxanisiwa a va pfaleriwini ku ri va tshama swin'we masiku yo tala a karhi a biwa a faneke a miyela. Loko mi languta swi tele leswi a mi ta hi khutaza hi swona, swi tele leswi humelelaka vuton'wini kambe mi teke xiboho xa ku languta na xingungumana lexi hikokwalaho ka lava mi nga hlangana na vona va mi byela hi swona. Nkoka wa ku va tanihi muganga, tanihi vahaxi, tanihi vakhutazi hi endla tani hi wihi? I swa nkoka ngopfungopfu xilo lexi xi endlaku gender based violence na domestic violence vitaniwa xingungumana i ndhavuko. Swa yila eka tinxaka hinkwato ku va n'wanuna a rila, swa yila eka wansati ku va a humelerisa leswi swi n'wi xanisaka aka ka yena. So ndhavuko wu khiyele vanhu akhotsweni wu va endla va tsandzeka ku vulavula kambe a swi endlangi leswaku swi helela kwalano, swi vavise mianakanyo. Vanhu va vaviseka va va na ntshikelelo wa mianakanyo ku nga stress na depression. Van'wanyana va lahlekeriwa na hi miehleketo va hlangana nhloko. Se swa lava ku ri xi nga tekiwi tanihi xingungumana kambe a xi langutiwe ku
i nchumu lowu wu hetelaku vanhu ntshembo na loko va ri na tipakani va swi tiva ku a ni fanele ni tshama ndhawini ya so ni driver movha ya so ni dyondzeke so ni ri n'wamabindzu loko va tsundzuka ku xaniseka ka vona va twa va nga ha swi tsakeli tibuku ta n'wina eka loyi kumbexana nga ti tiveki ti vulavula hi wona madzolonga emindyangwini na leswi khumbeka kumbexana madzolonga etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. I nhlokomhaka leyi swi bohaka hi vulavula hi yona kun'wana na kun'wana. Loko mo ringeta ku ni hlamusela ku eka tibuku leti ni hetelela ni dyondza yini kumbe ni hetelela ni tiva yini ku nga ri ntsena hi ku swa vava ku ni tshama ni hlangana na xitori va ku Ms Kulie wa biwa gime hi leswi humelelaku swi va swi helela kwalano leswi kumbexani tibuku ta n'wina ti langutaka swona hi swi tibuku ta mina leti ta 22 ni ringeta ku va ni hlamusela vanhu ku byongo byi vumbiwe ku byi tsundzuka swilo hinkwaswo ene byongo bya hlawula ku byi lava ku ku tsundzuxa swilo swa endleka byi ku tsundzuxa swin'wani loko swi tsundzuka onge u nga ha u tlhelela ka ndhawu liya hi ku wa phyupsa swa endleka byongo byi ku teka byi ku tsundzuxa swin'wani swi ku vavisa u va na mabibi ya mbilu naswona a hi nge byi siveli byongo hi leswi byi nga endlisiwa xiswona wa swi anakanya loko namuntlha a ni ku nyika 100 rand u yi tiva ku i mali mundzuku byongo byi nga ha tsundzuki wo vona phephe u yi handzulela so byongo byi tshike byi tirha leswi byi tirhaka swona kambe wena u fanele u swi tiva ku ri loko se byi ku tsundzuxa leswiya swo biha a wu lahli ntshembo ni nga ku hi xikombiso loko ve n'wana u kule a pfinyiwa a pfumala swakudya sweswi a nga dyondzekanga hikwalaho ka lava n'wi tshembiseke ku ya xikolweni un'wanyana u hlongoriwe ntirhweni hikwalaho ka ku xanisiwa hi rimbewu gender based violence un'wanyani a nga ha ri na xirho hikwalaho ka ku murhandziwa wa yena u n'wi tseme xona so na sweswi loko a ku a tshamile byongo byi tlhelela ndzhaku byi n'wi tsundzuxa swilo leswiya i ncini lexi a endlaku hi xona xana u dzika eka mhaka liya yi n'wi twisa ku vava kumbe wa languta ku xiyimo lexi xi ni pfune ku namuntlha ni nga ha tlheleli ka xona ni humelela ke so tibuku leti ti kombisa tindlela ta abuse ku sweswi a wu na nchumu wa mbuyangwana kambe a wu ri n'wankulu hikwalaho ka financial abuse yi tive hi leyi financial abuse munhu loko a ta ka wena a ta lomba mali a nga vuyisi i abuse yi tive loko u ri na n'wana a lava ku xava swilo leswi nga henhla ka budget ya wena loko u ala u ku ni nge swi koti a rila ku sindzisa i abuse financial abuse sexual abuse ku va munhu u karhi u ti fambela a ku sandza hi leswi u nga xiswona i abuse ku va munhu a ku gwara a ku sandza va endla mafenya hi wena i abuse swi hetelela swesweleswo swi vavisa mianakanyo se ti hlamusela physical abuse psychological abuse emotional abuse sexual abuse religious abuse laha munhu a nga tata ku byela ku ri me ni vone xivono no fanela ni teka wena a ku na ku hlawula se wo dlitlimbetiwa kwalaho wona mene a ni kombiwi u ngo vona u ri wexe u ngo vona u ri wexe kasi ma ni kombiwi na ndhavuko lowa va nge u ku thwala nhwanyani bvu nghenisa ndlwini va fanele vanhu va swi tiva ku swesweleswo a hi xintu i abuse and then loko ti heta xo sungula ti kombisa abuse xa vumbirhi yi kombisa ndlela ku u ya kwihi a ku hlamusela ku ri u nga ya ka gender based violence command center 0800 428 428 i mahala ene nomboro leyi hambi u nga ri na sim card ka foni ya wena ya nghena ene loko u fona va kutwa xa vunharhu yi kombisa laha u nga horisaka kona mbilu counseling u nga ya ka vativi va mianakanyo ti-psychologist or vakondleteri va mindyangu ti-social workers then yo hetelela yi na swintshunxo ku ri u hola njhani loko u ve u xanisekile vuton'wini mi vulavule hi vavasati na vavanuna
leswi ni swi rhandzaka mi khumba timhaka ta ku vavanuna va rile ni swi nga endleka va hetelela va xanisa hikokwalaho ka ku va va tsandzeka ku humesela vutitwi bya vo ahandle ku na lava kumbexani va kotaka ku cinca leswi vulaka ku hi faneke hi lava na swona ku va na vavasati lava kumbexani hi ngo xanisiwa ivi hi miyela na swona nkoka wa ku languta swiyimo hi swimbirhi hi wihi i ku hinkwerhu hi vanhu hinkwerhu hi na mintlhaveko ku va ha ku twa ku tsakisa ha ku twa so vavanuna va ku tala hi vona lava va xanisekeke swinene hi gender based violence ivi va hi humelerisa eka lava va nga swibye leswi nga tiyangiki va xisati va hetelela va nghena amajele so vavanuna vatswari va fanele loko munhu a ri wansati a nga tiyiseli domestic violence gender based violence hi ku u dyondzisa swin'hwanyatana leswi ku loko u kula wanuna u na mfanelo ya ku ku xanisa swifanyatana leswi ku ri u na mfanelo ya ku xanisa vaxisati se hikuva u ri mutswari u nga ha tumbuluxa van'wani vaxanisi se vavanuna na vavasati swa lava ku va dyondza na yena n'wansati loyi a nga kurisiwa hi tatana loyi a n'wi xanisa a nga fanelanga a rihisela eka wanuna luya kambe u fanele a kuma counseling before a ya nghena evukatini ku na vayingiseri lava kumbexani va nga yingisela sweswi lava va twaka onge mi vulavula hi vutomi bya vona kumbe va twa onge mo tiva leswi humelelaka evuton'wini bya vona mi nga ku yini eka vona u nga titwi nandzu muyingiseri vo tala hikwalaho ka vaxanisi va ti vona swihoxo ni tlhela ni phikelela eka ndhavuko swa pfumeleriwa ku ri malume a nga khoma vele ra ntukulu tana ni ku khoma vele so na loko a va a pfinyiwile u twa ingaku a ku ri mfanelo so u nga titwi nandzu ku na mina ni kume sexual abuse ni lo ti heleketa a wu nga swi tivi so ku na van'wanyana va tiyiserile hikwalaho ka yini Xitsonga xi ri vukati va kandza hi mbilu a hleketa ku ri wa endla swona then ku na van'wanyana va xinuna va nga ba va nga xanisa a va tiva sweswo ku wanuna hi wanuna hikuva u yimela timhaka ta wena so swin'wana na swin'wana leswi u swi endleke a hi nkarhi wa ku va u ti vona nandzu swona swi tsale ehansi ivi u kombisa ku ri sweswi ni ta cincisa ku yini ivi u tlhela u swi hanya hi xikombiso u nga tsala hansi ku mina ni pfinyiwile leswi ni titwisaka swona ni twa ingaku ni nga rila dyambu hinkwaro ni nga hlambi ni nga endli migingiriko ya siku na siku leswi ni nga ta swi endla ni lava ku va ni nga ha rili ni va na ntsako ni va ndhawini ya so ni mbala leswi ni dya leswi ivi u sungula u swi hanya u nga ha tleli ku za ku ba madina u buta nampundzu u ti rhandza u hlamba u kuma counseling u ta swi kota ku huma ka xiyimo xexo mama Bella yi khense swinene swi lava Ms Kulie va tlhela va mi rhamba siku rin'wana se mi ta khutaza ntsena khense swinene nkarhi lowu mi nga hi nyika wona n'wina eka siku ra namuntlha vayingiseri i mama Bella lava bula na hina eka siku ra namuntlha lexi ni nga xi dyondza eka mbulavulo wa namuntlha i ku loko ku ri ku na loyi a nga tshama ku ba u huma ngati u nga yi cheli hina van'wana hi mhaka ku wo u twe ku vava mi hlayiseka mi hlayisana mi rhandza mi rhandziwa inkomu